Што се однесува до соседите генерално, значи не е само проблемот околу Грција, зборувам значи за Македонија, не е само проблемот околу Грција, тука е проблемот и со Бугарија. А можете ли да ми објасните зошто сите соседи без исклучоци го негираат идентитетот на Македонија, на македонскиот народ? Da ja budem potpuno precizan, Srbija ne negira identitet makedonskog naroda, ne samo da priznaje, nego podržava posebnost tog identiteta i integriteta makedonske države i uopšte makedonske nacije. Što se tiče državne politike Srbije, ne postoji niti jedan problem u tom smislu. Demokratija u Srbiji takođe je u institucionalnom smislu uvek spremna da podrži demokratiju u Makedoniji. Na takvu podršku računamo i kada je Makedonija u pitanju. Srbija ne treba da ima ni jedan jedini problem sa Makedonijom, pogotovo kada je u pitanju priznanje identiteta makedonskog naroda, posebnosti makedonske nacije i integriteta makedonske države. To je politika koju Srbija danas vodi i koju će voditi i u budućnosti. Што се однесува до соседите, ја споменав Грција, како го толкувате фактот што Македонија има толку долго време спор? Се смета дека всушност името ќе биде проблем не само во НАТО што беше, туку и за Европската унија. Pitanje i imena Makedonije od strane države Srbije je okončano onog trenutka kada je Srbija u punom ustavnoj formi priznala ime Makedonije. Dakle, Srbija u tom smislu nije nikakav problem. Taj problem postoji u bilateralnim odnosima Makedonije i Grčke. Moje mišljenje je da ne treba zaustavljati nijedan integracioni proces na Balkanu, ni proces integracije u Europsku uniju, ni proces integracije u bezbednostne strukture. Jer svako zaustavljanje integracije u stvari destabilizuje svaku pojedinačnu zemlju u kojoj su zaustavljene integracije. I zbog toga, ako me pitate za moju političku želju, želeo bih da se sporno pitanje oko imena što pre razreši u odnosima među Grčke i Makedonije. Politički gledano, nema nikakve dileme da će tu postojati teškoće, ali mora se pronaći praktično rešenje. I zbog toga ja ohrabrujem postizanje praktičnog rešenja. Da budem potpuno jasan, svaka zemlja koja je zaustavljena u procesu evropskih integracija predstavlja problem i za legitimne interese Srbije. Kao što sam ubeđen da je zaustavljanje Srbije u procesu evropskih integracija problematično i za svaku susednu zemlju na prostoru Zapadnog Balkana. Što pre svi zajedno uđemo u Evropsku uniju ili što pre podstaknemo jedni druge da uđemo u Evropsku uniju nezavisno od redosleda, to je dobro za svaku zemlju Zapadnog Balkana, to je dobro za svakog građanina naših zemalja, to je dobro za ukupni razvoj ovog prostora, ali na kraju je to najbolje i najjeftinije rešenje i za samu Evropsku uniju.